United States lama now ti tlak khapna dan chu dodal ani le tran mek ta ni jan July ni som pathum dar som pan hi le minute nga khan Washington Post chuan politics a buaina le har satna an to chho mek lain now ti tlak khapna dan US a Georgia state a lawsuit file ani thu anron tar langa election lo am tura politics a in baina chi khat ani ome kumrei tak dodalna aum lo nuwa he dan hi dodalna aum tran mek ani now ti tlak hrim hi US a hian khap ani hlom top chu ani lawa mase now pailai lungphu nei to chin chu ti tlak phal ani lawa tin hei ba ka hian pong sual awanga now pai te po a huam tel lawa anni hi chuan an du chuan ti tlak phal sak ani mase chu tiang har satna nei ni lem lawa now ti tlak ngot mai chu now la piang lo mi hring ni to te dikna chanvo ra be na US chuan angai ani now ti tlak khapna dan hi North Dakota a kenko ani masabera chu kum sang ni som le pathum dai to khan ani US Supreme Court chuan kum sang kha zakua som sari pathum ma dai to khan sarkarin akhap kher ngai lovin now pai tu te hian dikna chanvo an naya an zalen na ra be na ania United States in a khapi US Constitution kal ani alauti toa mase Constitution a hian now ti tlak khapna chungchang chu zianilo mase mimal kuta zalenna thui takmai US hian ada ani US Constitution hi dan zongjong chunga ania akal zonga thunei na man phal ani lawa separation power emo federal in emo legislative in emo an paljam arem lauti ziak ania mase Constitution a hian now ti tlak chungchanga bik hian chiang taka thu ziak aum lo wangin president lo ni to te point now ti tlak khapna hi US state trend khata an local pui to a dodalna om thin mase an lotling tak tak thei ngai lo ani kum sang ni som pariat le sang ni som pakwa te khan president Donald Trump rural chungin heng state Ohio Georgia, Louisiana le Missouri state a hian now ti tlak khapna dan hi an pasa soisel na neu oma se har satna lian tham an nei lem lowa mase US a chuan thubuat sei level hian US a chuan voin ati thayanga amaro chu India sana chuan nimin ani to ome presidential election race asan wanglai takin Atlanta federal judge Steve Jones chuan lawsuit a file thu apuanga he dan hian US Constitution a kalklata Constitution rabbet chunga dan siam ani ati mase Republican Governor Brian Kemp chuan court sang zoka appeal ngal don ti asoya ngai dan po soi theilo mihring lungphu phut ruala phu vereng no sen pai ta chu now ti tlak na hian an dikna chanvo arabe sakzoka rang takin khinlet ngal ani don ti asoi ve ngala Brian hian digna kan soidon le mimal zalenna kan soidon ani chuan kan Constitution hian clear big le leibik nei turin asoi lowa an zalenna hum hal sakngai te hum hal sakhi danin aphut le rorel na dik len chuana tur ani zoka eng ang digna le zalenna po hi michak lo jok te puitura Constitution hian ahum halna ani atibok Georgia mi puite zalenna hi ahlua heti rual hian lapiang lote mihring ni na nei ve thote hi an zalenna khuakhir hi kadu lawa hetiang dan manga beilet na hi Georgia hian a beilet don ani atia Louisiana a thakalta khan kotin adang chatwa Georgia hian chutiang chuan tile mek ania heng state pania hian soiho na po omni alovin kotin thutluk na asiama kot sang zoka khinlet ani dona dan ang takin kalpui aniang ati Donald Trump beina ngor ani tadewa state thunei tu Democratic Party ten ama an dan cha lemlo dan chu kumsang ni sompakua Trump administration hoya thurel tharna muna zel ma anla ani US a hian Joe Biden hian Poland ne na changri ma se US politics lam zirmi le expert trend khaten
Trump hian Joe Biden ain chance anei thazok dai tile electoral vote mun thuma thena mun hi aitam final round a chuan amu anrin thu Fox News lamin ankomna an soilom bok nen thamuang lo tura zilna adong zui bok si Joe Biden le a party te hian a theina zona beizel mai hi andu niin alanga Trump campaign la azam lo hle mai bok si athu soile atong kam reng aro rumin US mi puida chu ama vote tura asom rualin indu chu in thlang thaya keinge Joe Biden zalena in nayani ati mia mai bok tlak alhaw lawa dika ashriata ero tlansan le thup moi hi athil hau jok niin alangani voin July ni sompali dar ni le minute sompariat khan weon chuan South China Sea le ache vel mun ranga China in buaina thar siam turin tuipui lama anronin cheklut mek ani ti antar langa hei hi Japanese Defense Minister Tarukono Thuchua anron tarlan ani Japanese Foreign Minister hian asoidanin China in Senkaku Island achu puimek na mun East China lama te South China Sea te India border lama te le Bhutan ramri lama te ngai tuana pakhat chau an manga ram zau tumna bak hi anril ruwa aom lo niin asoi ama zonga China sipaite omna mun chu maron son tirin ramri nai lama South China Sea lama te ain dolong rual tele sipaile radar system tenen anron tol nai mek ani atia East China Sea Senkaku Island tepo Japanin aop mek lai ania China hian anram ni turin natakin aron claim mek ani ti asoi boka South China Sea van boruak lampo thunun tumin a fighter tenen an thokrip hle ani atibok Indian Ocean lama po Pacific Ocean island mun enge mozata indolong chol mun le sipaite in choplu na tur anaya chungjinga chuan Djibouti le Pakistanin amantir Gwadar port tepo antela India tan ahlawam ti asoilang halbok Wewan chuan hei hi alat aniti antar langa South China Sea chevela ramte naw jokte ven himna pek ngal anni lo chuan chului mai anni alhom hlenin antar langa chubaka Indian Ocean lama India chu indolong tamjok le ral thuam thanem jok nen a inrin angai ti antar langa Pakistan longchol mun Gwadar port hi India tan abik takin en thak angayani atibok China hian inremna andu angin insoithin ma se anril ru an thak emo tilain muntina anloin chek mukle thut thina Japan chuan Indian Ocean Australia nena indonun chanjira thom lian jok an nei thuaya China lo dangle tura anin ralrin angai niin an ngayani hetila hian voina vekhan China lam hian thuthar anron nei lia Chinese Foreign Ministry thupuang tu Zhou Jian chuan South China Sea region a hian muanna kan duani tin video aron ti chuaka news agency khrang ten a video hi antar langhlom hepa hi duain China boruak choknok vel tur hian alar to mamain ka khredeu athupuan la hi engma rin tlak tak aum ngai lo bok nen apuan lo dan hlirin China hi ache bok sia muanna andu thu asoilain US chu aron pu chle thunga South China Sea region a hian US aron inrola ache vel ramte baka Asia khomwal pui ram khrang nena kanin kara hem thak tu ani ati mase kan khrevek China hian South China Sea le ache vela ramte naw telaka athil ti dan po kan khria ansum dong long aman sak thula oil anlak lu na kongpo adan cha saklek lek ranga achangin longte hi ankal ki koi aphal lawa ngil takin anram panin ankal turani atiboka chutianga in ne chiana le ramte naw jokte zalenna a hubbe sak awangin US hi heng ramte naw jokte thawang hau hian South China Sea aron luta China tan anok sak em awangin China hian anning hle ti ahriat ani Zhou Jian hian US chuan South China Sea hian buaina aron siam zoka British le Japan te joint military exercise nei turin
ruam manna asiam puime kani atia China hian helaya ramte remti na angin South China Sea kan ramchin hi kan claima mase buaina aron chok chuak ta ani atia China thil tumchu zalen taka Asia ramte kan om hi ani atia Dominic Raab British Secretary of State chuan China hian engphis nge ansoi zalen na nge thil ke them tin deu so takin achang let ngala Chinese Foreign Minister hian muan huaya kanram claim chin hi lak kan tum lain US ron in rolin South China Sea boruak ati sausanga mase kan top san don lawa South China Sea kan claim chin hi kanram ania wangin kan kaltlang dona kan kalkonga hian engmain mindal lawang atia US in nuk niam se atan po athaberang atiani US President Donald Trump chuan kumsang ni somparuk atang khan United Nations Tribunal chuan dan lo angin China hian South China Sea acclaim dan hi amuchuaka chungzinga chuan Philippines te po atel ani atia US chuan chu amua athei hilo chu wang chuan ramte nau jok te China chuan arum thain avau zama US chuan ke kanpen chuak ani atia China hian helai regiona ramte hi obbevek atuma chumia tan chuan a campaign ani atia a campaign ati hi henglai vela ramte nau jok te athu nuaya ada theinana lon apuk tir vak vak anrul theilo awanga China thu zom lo theilowa asiam chungchang asoina ani ome Trump hian voina Chinese Foreign Ministry thu puang tu a chan let na hian China chuan a hau sakna sumte chu remchanga mangin ram ra thei jok te a hreng rata ti chuan helai vela thliarkar hrang le tuipuya tang hian in lak hau sak dan tur bak angai tualawa ram dang te hian eng angin nge an tur don ti lam angai tualo ani atia China in helai ram hi lak atum na zong hi azawa in dan lo angvek ani atibok mai khian asoi zelna hun kal to khan US chuan calling lian tham tak kandonga South China Sea China in vaivung awang hian anmang anga sumdon na kong pui he tui pui hi engemochen akhwa khirtoa khovel in sumdon ton na kong pui hi China Communist Party kuta hian kan hlan ngai don lo kumrei tak arukin alawin buat saitoa ansipai te tran mun tur base asiama duty na mun post tam tak changtlung takin anlo siam to bok mase tuipuya rorel tu ni na le thunei tu ber ni na hi an bei sei angin an nei don lo heng an lo in ben bel to na awang hian chete main nungtol kantum lawa USian helai ram in chu na awang hian ram chu tu tele buaina nei ta chu thel dai turin President Barack Obama administration nuaya khan US chu alo che chuak towa ramdang zong chuan buaina thlen zonga chet andu lawa wangin an thlamuan pha mase China hian aram claim chin azau tiela ramdang ten an ram nia an soi zong po a claim tel taveka Washington chuan hei hi ngun takin azir chianga trul atia wangin lungrual takin China laka hian thutluk na kan siamani ati July tha khan USS Ronald Reagan le USS Nimitz aircraft carrier te South China Sea kan tirlu le khan China chuan China area na satakin indonun chanzirin lian tham takin anchazui ani tin Mike Pompeo hian asoibok life mit chuan zona chu hei hi anita ani tin United Nations Tribunal ruling board chiain China hian ma alameka ma la chunzom zelse US hian enge ati don ti hi ani antia America Army General loni tole US Army how to ten athuron unlock ve foutin Stilwell chuan kong chu zau takin hon ani toa Chinese te hian hei hi an hriat chian angai ani kan ti mai lawa kan serious le a uluk le serious takin he thil hi kan soi hovin kan zir chiang to ani ati Mike Pompeo chuan China hian pressure min pesang du to su se US chu adin na ngaya ading ringa khovel ram tin ten he tuipuya hian zalen na an nei theinan
United Nation thutluk na hi bozuin kanveng himdon ani atibok voin khan South China Sea lam boruak asau sang thar hle ani